yake Simbadio na moise na yake Simbadio kameme kaito monambo wito Baito FM. Nani mwethugisia topic itu muthano mundi ni kubwa bwana kuwindi ikala mitambo ni kanoma ni kubwa bwana kuoni kwiva nototha kwitha kwangelekanio kwanzie mwekanelengi wabwa bwana sie mutwano waku na maundu ma muthembosu referend na pastor kwibwa bwania ni kwasiata kwibwa bwania ni kuosa akili limetoke utane kalambe ukazizia ba na baya endo ikushwa nekendo kitena baita uyibwa bwanwa nicho uyithio likamuishone wakutia kila kiseo kana ni kwasia ni kwithiwa utena akili ya keli ukethio ila akili ya mbe mukamba ni wese mundu nomba ka kethiwa na akili ya keli mundu ukethia ethiwa ni mama ndana aswania ni na siana wona kola utwae siana siakwa siekata mutumia kaema kuswania kaema ika masabu neka na neka wo etuvine yao results ni miao kana mwana kena mwitu wake kondu ukethia ni weka ni wanyuva unyuvi na ndesi unyuvi wimwete madhara mao kuni nena ndiasi ati kupua puana ni akili kwema utumana ikatua utui museo kwa kizungu letawa making a quick poor decision. Yes, quick poor decision. Kutua otuwe metoke mudhu kwangelekanio itomono yiso tuma mundu etha na kwibwa bwania itomoyo ondeze tuma andu mebwa bwania makeka undu we moisio wa umaete madhare na nicho kitumi mundu winetomo wande na kianda isumbe ni wetu kisongo eitwa aglatona mundu witomo na yakuja juo netomo ya uja ni tonyo tuma mundu asiye itomo ya mbesa asieka usumbe ni wetu itomo ya mbesa itomo ya aka itomo ya siendo ni tonyo itomo ya itheka kusi yetu nitona kusi yetu nitona wete kimena na mwana hau nitona kuwete kimena na kindu kila wosie netomo kikeza ukutapi kithietina opposite ila biblia kwa setomo opposite yasia mundu mwetingu zu mundu mwetingu ni wote etomo sindu isi sionthe metho au mona ni mama tuona kutuma mundu ona mama tuona kutuma mundu etha netomo thiu mpe maandiko methini wa biblia masia ethe muthona yemwe ni bani yokululu ticheka bawe kata kabotile no thi sumbe ni watu wana gogo kaboka likotele etho sumbe ni wetu kwa welikana metho onde lakini uisieka na yiwa wona reverend kubua bwanwe kukuta tutatutele bwa bwanwe nundu etha mamutha na mona ni monzwe we wona ni kwa itho father kubua bwana kwepo kila muthena lakini kubua bwana taasiati nomba kawithwe na kutumana na wetingo wamba uswania nekondu ni chao kitokea miaka 10 yukite nekondu ni chao kikwata siana siakwa nekondu ni chao musi wakwa withi wanacho ona balo mundi ne batona ndiko nangi wa moko ngatalo atasuja lakini undula neka nzembe vetie nundu akwenda itwa shuja utona wete muisho mwao miaka ile tatu yukite tunene tetwaiti ati kila mipango yonthe ya thayu lili tamwaki wa nyumbero ko ila father unena kukua yetho ti kukua yetho wienthe ni kujia yetho mbithukesi ni nyango kwezi ya nyango control metho tuwe ni control ona eva ni wene ninye na maili na mombe wangu nduma jeje mombe malile au tisi hapo lakini na mama i control yewa na bala basi akata maimake mwene ne yobu meongwele muso wa thanda tu ono thanda wake no tulu wake ono asa wake oketha wasa bete hata aka mundu te mulunga luwa mikwa akata maimake mwene
ilando ta make quick decision kwa ngai ne kuma yolo amebango yitu nicho kitumi to kwasya pe na kindu kita wa mess match neseneke nondo to make ye quick decision maybe wa choose your mundu nondo wata ma inge na juu ila mwe kalanga ndwithi andu kuona bengai uyasya kuko ya kwenda kwao kwa ngai pati ngai pa no sie wo ula wrong yusi liko nondo wake na kwasya wa wrong uyasya mubango wa ngai mutwano ni waku ndwebo au tiye muthenoula wa make ye quick decision ila watu aye mundu mukosu ila watu iwe ni mundu umosi utambite kuswania ndusi akaingi wa makule watu angi wata nda utavyatwa iwata amwe akuya naende to mukethia itha ni miwile yimwe no biobiende na ende to mukedia nanye na komwe muthenya wa mbe na komwe wa kele wakatatu na bingiwa na wakatatu na kulia na juni nukanika sia na uma ya dia bingo na yiwakala ka kuma ya na me ni nukange ya buzi ni nukanga asia ni ile ya maze uka wiyo yu akaingu kama kuli ala matwai twe akotabya nde abanga utwao onangi mayai banya nangi atwa iwe nundo akomiwe na ila wakomiwe yambe ya itaba na jina nindo ni waitaba hii nuka kwa sita conditional marriage nundo ni witabie yunda undunge no atwa iwe na atwawa nicho kitumi endhini wa mutwano na mutwano wina wo nundo ti mundu waenda nundo mutwano wailite utwa ni mundu ngoya kuya mwenda na wasya wi soba wasya mwana koni ngumwenda na ningwi atonya kutweka mutumia wakwa na ithe wasiana syakwa kuna kwangelekanyo tatasi okay nyene mundu mukana niwone na mwito kutwawana ntebani siena twatwana lakini yira noka kwa kunduka windini syabunde na maya pau niwo undini niwo mbuite niwo mbikaniti kiki na nyenduma iti kwenze siya making poor quick decision nuwe wanyuvi nundu keka iwe kalile ndi ukazizya uloku ndwano na endwa yapata mwao na nitu umaji ndini wa maundu makiliko nitu umaji ndini wa maundu mamithukumile nitu umaji kwekala nina mundu kwake ethe wasiana siyakwa na kwa ngithiwa inya wasiana siyakwa father nye kila nisi na nichago nikana ila ukesona mitwano jina thinandu matwana pesingi no simasionyi mebana sia lakini baingino ayina ningi twamina kumamia ba matai banya nundu pastai mundu tundwa ndiye watie lulusini yusu usuda mekie mistake ndiye watia mukwa utunangu yusu kwaiba hatia mutukithine yusu kwaiba usu kethike umutu otuti wo kwandwa ndwe useo wesa ona ngiyoti konzi aziyezu eka kuandwa ngina kabuleni undu wekie mbeuzu abandie elombania uketha nubilia yasyanga iti mwendeze wandu kila mundu banda no joka aketha alama banda amwewo makaketha wanangiko nundu ngaiti mwendeze wandu niwo poor quick decision ila wena yo mama muse poor quick decision ila wena yo mwana ke woni evinga 6 na nuna kama sabu kele tukokie kulio meyo dhambi ya wano na nduna akulia mwetu umo wenyu niba mwana ke ona nduna mwanya wa mudi visit ngizinye ni sengai nenda visit maminie na yuni kianu matokea ku menda visiti na emamini yi wakomana na mwetu oyu maumanize silwali oyu ndwisika na wayo kimwi ya wayo tuwe visiti le kwa yona mundu ya mwito esani wendi andu no kimwi no me ukio andu maiki yao kimwi andu yani mumazi ya ukimwi note kuwa yata edi andu na gondi wawo mwana ke imanda mwetu oyu asomethiwe ayikwamana wese father nisi ethe ai yu andu ala mena mbesa aito mawaite makakitala na kele tukeona emundu yuji na mbesa isu ito kakona hata kukwethayo na twele tutwingi tuthema utumia akili kasemba nitie na mbesa siene mundu ye na masemba nitie na mutumia wina kibeti na ni mutumia wina siana siake yu mutumio masponza mutumio onda utwa mutumio ndo kitu akwiwa mzuri kele tukamwikia emutia na kele tukamwikia mutia tukotata baki ndo kukeka kendo kukeka
kele tuketiwo kenda mbesa no mute atu disi akele tunika biu mutumia wanu kwilelwa tunondo akwata ngwe enda ongwe na wende ndezi akome na akomai ndezi wako kambesa na gali tukaidhikose mudhenyoma atumia tatatu ondima kanengete mbesa no maito na kindu na baiki nimetonya na kami na kaiso yuko boyfriend na neni na kama ka university ndika kulia hii mwetu akwa no we o mando ke mwana imo soma imwe ayi mwana sinda ambia ke mwana na kindo akanivo kila weekend na ngilie kumie ase ate umoza nundu ni momena mbesa nienda ngawe wanguku na kila kigimasi ase ni caring ila ndo mepo wapoania majita la ngalama ya maundu alama ilite kweka na ninde ila ita prioritizing wili kondone nundu ni woni ngania na ndo enda ubetuke isi anu bano mekala ama wa masinda kuza vya muikalite dhalwa masinda no wao ni amati na dhayo timba sinda no mwithukesia twaka nyumba nundu unoni yongi akite na wenda kwa kama ukie dhayo ni waku ti dhayo wenyu kwa welite kala dhayo waku no ithi matambia maku uitambia sindo ingi ndo iloko mbea mukau na kibeti kingi ndo iloko mbea muemeu na mundu mongi ndo iloko mbea siana siaku na ingi palanga yuko nengete kiwango chako lumia chu nisika kelwaka nundu one muya ineweze balatu wende nisi reference nalika nangeweno ya ngite kwete yapinde ye munyuka na azia ke woni ayona ngite ngeje na chao etona ngite na bende aya ndo ibena tira ngite ya kimunyo yitomo leto asoma kila kikamba cha standard 3 ngite ya yitomo ikwete bende na asia itiba yake woni ayona ngite ngeje na bende ailecha kitenela ngite na chao inebindi niwa magwete kweka imundu yitatevya imundu yepadhi aini kuona mundu ume atite kibeti yake kiseo kimusi kila kimwesi anasiaka musi ayasiana kimusubi yemusi ayose ya mundu muka yite maana imukola ya ume adhei na ibanga yishuno mundu wikaba ailecha kila ukwete kwata zindu zingi yitatege dhayo wake kana mukibeti kiilecha muume kiyosa mudhukomi wimialika mundu utatethia mundu iloba ye mundu lume jitateja indwithia mundu nimwe niwo kwiwe mundu mwasuwe kaba kute mume waku ulamumanisye wikane wenyu